2-1. Uma nibheka lento ebiyenzeka le ekhaya namhlanje nabekhunjulwa induna abantu abazana nenduna ngiyacabanga ukuthi ibo bonke labo nento ekade yenzeka lapha yana lapha elibeni layo nibonile ukuthi yonke lento iyukuveza into eyenziwa yinduna isaphila hayi phela ibekile into ke bandla bakwethu uma kumbulwa lelitshe leli layo ningathathi kancane lokho ngoba mhlambe nijwayele ukubona limbulwa mhlambe abefundisi namhlanje belimbulwa ngokwesiko lakaZulu ekufanele siziqhenye futhi ngako lokho ngoba njengoba sila kaMkhize namhlanje noma ubheka nje uyabona ungazi ukuthi uzothi muthi uhlangane nayo awunansi iqhamuka ngala iyayizwa lento kumanje na uyabuza ubumnandi obukhona njengoba kwenziwa lento uma ngabe sihlangene induna kanjena kwenziwa lento ngibona sengazi ukuthi uyabona lento yayikade iqhuba induna namanje na kusenjalo isaya phambili ngithi ke asingayeki ake siqhubekeni na kodwa ke into ekufanele nigade ukuthi ugatsheni ngahamba khambe kwesinye isikhathi kube umuntu esimswelayo kodwa into ekufanele ukuthi ayenze yena yinye kuphela ukuthi asithathe asibeke ebalazweni ukuze yonke into ibe solibala yonke into icace kahle ukuthi sifunani senzani sivezani ngoba kwayibheshu leli enigqokayo dingeka ukuthi ihambe kufanele laziwe ukuthi leli bheshu limi kanje isihlangu senzani ijadu liyini ongempela manje ke konke lokho ke mangavezwa ngani angazi ukuthi ngavezwa ngubani umuntu Sinango. ngiyathanda ukuthi mangabe sihlangane ngokwezinto zesizwe yabo lamathambo wafakile mhlamba wazi nje ukuthi lamathambo wafakile ufaka amathambani enzani lamathambo ubuwafakile nje kodwa usafuna ukuchazeleka ngalamathambo wafakile ukuthi ayini akufanele noma akufanele cha yilokho nje ngikuvezayo kodwa siyabonga ukuthi umsebenzi kaMkhize uqhubeke kahle njengoba uzibona nje insizwe sibayeni njena seziyosa manje lapha yana owaphela kade sijuluka manje fanele sithola amaqatha ithole nokukwehlisa ngoba uyabona nje ukuthi yonke into eyenzeka lapha isahamba khona ekutheni kugcinwa usiko yonke nje lento eyenzeka yobubona nje konke lokho okwenzekayo yobubona nje konke okwenzekayo yabona lo mlilo njengoba ubona lana nje kuse ukuqhuba usiko lakaZulu edingeka ukuthi lungalahleki umkhono lo wensizwe sibayeni osemthethweni ekufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi lezi zinto lezi zihlale zigcinekile zisesimweni sazo kungabukhona ukulahlekayo ungazi ukuthi kulahleke kanjani sikho buka nje napho baba badala abayaziyo yonke lento eyenzekayo yabona nje ngoba besihlangene lana nje kuNombembe unokhwatsho onebala esendeni ngiyazi ukuthi nombani ulana uyazizwa ukuthi hayi ngikhona kule nduna hayi phela ilibekile ngempela ilibekile izwi yayibeka induku ebandla manje ke singalahleka nje masilahleka bambo